A tak tu zrazu sedím a mám neprebokavé ponožky. To je BMW 650 GS Sertao, je hliníkové kufre Zega Pro, veľký lodný vák, vo VP45 s objemom 45 litrov. Veľký kryt motora, sú to padacie rámy, kryty rukoveti, kryt svetla, neoprenové kryty, široké stupačky a sklápateľnú radičku a brzdovú páčku. Takže dneska mi prišiel ten deň a od Majka Kroláka z Turatechu som dostala všetky tieto skvelé veci. Strašne sa teším, pretože som mala možnosť sa zapojiť úplne aktívne. Majko mi dal priestor a objednal veci, ktoré som chcela ja v kombinácii s tým, čo budem potrebovať. Samozrejme som si nechala poradiť. दे दिल परदेसी नू तेनू नित दा रोना पै जाऊगा नाल रंजेटे जोगी दे तेनू जोगण होना पै जाऊगा मैं इश्क दे लिया जख्मां दे खुदा सास के मुंह सी लांगी ये यार मेरा मैनू जहर दे मैं गट गट करके पी लांगी Všetko to mám. नाल रंजेटे जोगी दे तेनू जोगण होना पै जाऊगा मैं सस्सी सोनी हीर वांग ही जान दी बाजी लावांगी मैं थल विच फुड़का हो जांगी मैं जल विच गोते खावांगी ना दे दिल परदेसी S takto upraveným motocyklom 650 GS Sertao myslím si, že nie je problém vyraziť na akúkoľvek expedíciu, či je to po Slovensku alebo niekde v rámci Európy a v tomto prípade na cestu okolo sveta.